Урматтуу Машина Кеч каналын көрүүчүлөрү, азыр ушул видеом Nexia Lanos тор тартып кетем. Бирок ага чейин азыр ошол жака баратып, алдыма могу жолугуп калды электроцикл. Ушуну биринчи тартылап коюуну чечтим сиздерге. Мындай сыртынан жаңы эле көрүнөт. Жаңы дейт, колдонулган эмес да? Колдонулган эмес экен. Неме аккумулятору канчага чейин жетет? 60 километрге чейин. Грузоподъемность канча? 500 килограммга чейин экен. Могу рессорлору дагы бар экен, 500 килограммга чейин көтөрөт. Мынакей неме жагы, грузовой жагы. Мында көтөрүлөт да экен. Бул эми бай ручной көтөрүлөт да, ручной көтөрүлөт экен. 5 аккумулятору бар дейт. 60 километрге чейин жетет экен заряд. Жылы 2019. Электромотордун кубаттуулугу 1100 ватт дейт. Эси Өзекил айтып кете берейин, кагазы мындай кыйгачыраак жатып калган үчүн жакшыраак көрүнбөй калышы мүмкүн сиздерге. Баасы 85 000 сом деп атат. Телефон номерлери эсиндики 556 77 15 00. Андай эмесе мо Lanus'тан баштадык. Lanos 1би? Lanos 1. Lanos 2би? Lanos 2 деген. Жылы 2001, объему 1.5, телефон номерлери 557 41 13 10. Айтылыш баасы 150 000 сом деп атат. Ички салонда бир көрсөтүп койлу. Пробеги 193 000 километр. 5 ступка механикада. Nexia 2. Сыртынан машина аябай жакшынакай көрүнөт. Тунук, таза. Балондору зимний декен, төртө тең. Мынандай протекторлору жакшы. Мынандай литый дисте. Бензин газ, газовый оборудованиясы да бар экен. 2010, объему 1.5. Телефон номерлери 227 17 37 37. Машинанын баасы дагы 3100 доллар деп жазып койгон. Ички салон бир көрсөтүп берели. Полный электропакет. Мындай чехолдор бар экен, кара кадалыптыр. Кондиционер бар, максимальный эле комплектацияда окшойт. Мультимедиа системасы, диск окуйт экен. Жакшы. Nexia 2. Российский транзитный номерде. Жылы 2011, объему 1.5. Бул дагы газ бензинде. Эсин телефон номерлери 999 30 94 40. Айнектер жөнөкөй эле механик көтөрүлө түшүрүлөт экен. Комплектациясы жөнөкөй эле булнуку. Бирок сырт кабалы жакшынакай машина. Айтылыш баасы 180 000 сом деп атат. Не, сигнализация барбы? Жокпу? Nexia 2. 2012 жылы, объему 1.5, телефон номерлери жана баасы 150 000 сом деп. Nexia 1. Балондору анда литый диск экен. Подхром. Жылы 1994. Бул анда корейский окшойт анда. Өзбекстан эмес. Кореяга. Объему 1.5. Газ бензин.
коробка механика, телефон номерлери есін. Айтылыш бағасы 90 000 сомда отады. Кемі бар дейді. Газы қанша литрге баллон? Газы точносын білбейміз. Bir 40 литр болса керек, жоқ дегенде 40 литр шығады. Lanos 1. Коробка автомат 1997. Есін телефон номерлері 778 67 67 15. Айтылыш басы 140 000 сомда отады. Nexia 1. 2006, объемы 1.6, телефон номерлері есін 550 21 01 41. Машина кейжі. İçki salonu mu ki? Айтылыш басы 140 000 сомда отады. Nexia 2. Российский транзитный номерде. Жылы 2011, объемы 1.5. Телефон номерлері есін. Шамалға жақшырақ көрінбей атса 708 707 018. Газ баллон бар дейді. Жазылып тұрады жана. Заводской газ баллон дейбі? Заводской газ баллон деп қойып тұр. Қызыққандар өзіңіздер сұрап біліп алыңыздар егер. Болса, айтылыш бағасы 180 000 сомда отады. Ішкі салонда бір көрсетіп қойлы. Nexia 2. Екімен 9, объемы 1.5, телефон номерлері есін. Айтылыш бағасы 170 000 сом. İçki salonu. Nubira 2. Dev Nubira 2. Жылы 2000, объемы 1.5. Басы да жазылып тұрады бұл жерінде 70 000 сомда. Телефон номерлері есін. Коробка механика. İçki salonu. Nexia 2. 4 дөңгелектен зимнийда. Шиповый екен. 2008, объемы 1.6. Боло тұрған басында жазып қойып тұр 110 000 сомда. Телефон номерлері 776 112 122 екен. Nexia 2. 2011, объемы 1.6, телефон номерлері етсін. Айтылыш басы 150 000 сомда отады. Украинадан шыққан оқшайды, Lanos. Lanos 2, Украинаның сборкасы. 2007, объемы 1.5, телефон номерлері есін 779 18 00 02. Коробка механика. 3-4 парктроник датчигі қойылған екен. Алдық айнектері электростеклоподъемникте. Бұларда airbag бар, айдоочуда. Пробеги 170 884 километр. 5 ступка механикада, кондиционердағы бар. Айтылыш басы 130 000 сомда отады. Nexia 1. 2007, объемы 1.5. Есін телефон номерлері 779 87 07 06. Машинаның басы 110 000 сом деп қағазында жазылып тұрады.
Ички салону. Айнектери механический эле көтөрүлөт.